La kopi hormu me onda. Teng kumbang. Kumbang deh. La kopi lo klaim bola pen ka. Iklan ini kayak songkolo kayak tong bakso lah. Tanaman ini kayak teng kumbang itu merupakan bagi Rodik je mah. Rodik caden. Nang kusok kesi sendiri pen lo. Pak langsung. Bu. Kena perai. Sana berade. Malah kapunda kalau makan. Ang limen ke?